Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. The Ribo Youth Development and Social Organization haga nyuterik urisau arajar arpuar kala takran tinggi percaya ke MDC jongka umsning konstituensi ke kong Magdalene S. Maulong halor ki jingkaran jongka hakawai ke tamasa bala pelong di Samla Karbi ha Purdua Riboy District batkum kaseng kalapan pau ke jingso kia ke bajur da ka bakeno baka jingkaran jongka ni ke MDC umsning kala kata matyong ye ki pajba ka them Riboy bat ye ke jalahi barokawai u Presiden kaseng u ba Arnold Sinkli lembat ki nongelam jongka All Meghalaya Karbi Association ha ka jingkaran bat ki lat pathai gubor ki ong ba kim ko asatya bandan kanu ga jingparia jai banrio ha ka ba ki Karbi bat ki khasi ki ba embasa ha them Riboy ki don ka jingdai ka bajan bat kamjudon kanu ka huriura bat baro sikata kisnem ki don bet ha peleng ke songsok songsan Hakawin Festival kapala peniat ka All Meghalaya Karbi Association ka angka hampe hapo berdua ke hadin ka jingwai jumatu ka festival juki ki social media ki lat patah kebor ka jing circulate kebor hantu kadon ka jingmi hantu hak apa kawai na ki MDC jomni nangni na po Ribo District na po umsning konstitusi ko Magdalene yes South Kumi ila keren hantu ya kentin ka boong ba yang ka khasi paka kabala kha kabadi ka khun jong kabri nyutrap la sha khen nongwei katno tam ye phi ki Karbi ba sha khen nongwei kadon ka kentin ka bami ku kata tenaganyang jongi ka sen ngimdon ngakwa ba pa muni ngimdon kanono ka politician bagay ngimdon kanono ka political benefit ngimkren na bata nakalang jungno Henry ngikren kum kinom tre na bata ki paita ikut samla juma to pro jung tehadin bang yo sneu yo to jingkren jungi ngidon ka jing sneu kya ngidon ka jing sneu benyam nakalang jung ya to jingkren ka jung yo se ka jingkren ka buku ka tu kentin ka dei ka ba la ka ma yo ki pateng ki masawan ki jung ya ki longdin ki jung kadi kata kadau seukian ne ngi penpau ne ya ke ka ba ngidon ban kren na bata ka tusi ka jingkren ka jung i na bata ka festival to ka ka ba nang kong ngi kren na bata jung na bata ka tusi kalong na kalian kaseng ni ka badi ka wai na ki isen ka ba pe ka ba khami na bata ka bha kamya ka ba nung ka ba presang balora ya peace and harmony hapo ka Ribo District ngidon kamu sim kas ngeu kya hadin bangi ngeu kamu kom ka lopa ka jingkren jong MDC badon burom ki jong ni ya katu ko cingong bayanga ka kasi la kenyang woy ko kasi kanu tam ye phi ki Karbi kanu tam ye phi Karbi ka ka bala pelong i ban kren ni kinten ka bala pelong i ban mi tik ya kum ka tik ka shintur ban kren Katugo festival kami kan bersama kadang bersama kaba penong season dalam bakal season Katugo festival la penong ka All Meghalaya Karbi Association Katugo festival kadi ban penek pensa ya ti gustor ke jempi Katugo resan kadi ban lumpat lang ya kun jom Karbi ki badon hapo Meghalaya ka jingi teli ke jempi dan dai haidur san imi itu jingkran balai itu kami jikran ngapan saya pilih ni ba hapo Ribo District om tang hapo nompo hapo Ribo District baru ngibun bagi Karbi pitim ne ba hapo Ribo District ya ki Karbi mencum kam jumi kan ki Karbi bat kam jumi kano penting ide ki boy ni hate ni kenki ki boy mikir ni sedong ki boy mikir ni sedong yang ini boy ni orang karo, pakai di tim boy, kalau misi dah. Dengan itu ni bak besar kan.
dua general secretary jong anda bat iba superlit general secretary jong KCS gitu kan kita bahaya kan ngiyabam kawai kaplanja ngiyarap ya kalau kah kaju kah ngiyarap ngiyim hakaju ngilo fungsi parang kita ngete pun kita ngete jan kata gak dijumlong bagi im hate ngimpat don kano mano gajing itu ban ba ki gede pikir ki gede kerbi ni boy ngimpat don ngi im sok ngi im sai ngi don hapne kajing kemen lada don binong ni program nagalang jokir ikhot ini nagalang jongiru ikhot ini kata gede gajing ite ka ega bangi susi ne ka wanno katu gantin ka bo omba ki karbi wat ailat do tin syak hitro hano kau menula syak hitro ni karbi hadu mentang empat ju benar ba kandon tu kata ke hadu mentang empat ju mabro ba kandon ketin bangin don kata ketin ban ya her jadi tu DKI ke bangin sopia halo ke cingkran kata ni don ke jenis tu ke jumbom ya stu jumon ni don hapte ga misunderstanding hapte jongi ki boy ba ki karbi yang kamu tak tahu dari imsuk di insan bak ngimpwa bakane ke kentin kawan rong hati insan bahe lade gemsan jok ikarbi lade gemsan jok kasih di boy ngino kwa bakane kentin kan rong hai yo rese kan kentin kan rong kan hapreng jong paiba hapreng ukon samla badang rong yo rese kan rong kan mi yo rese din kan tayo syong sengan jongi hapo rebo industri kan tayo pisang komuni jongi hapo rebo industri ngipwa bakane kentin kan rong nga kateng jeng dari Berlin Longhang ngabat kumu General Secretary jong ka Karbi Cultural Society po Meghalaya. Abaro kawai ka Northeast lena bo baro kawai ka Reed India ngidon kumbalai po at ligi zone te hangne Meghalaya ro de kawai ka zone te ngabat kumu Secretary po ka ne Meghalaya zone. Te bai dai bat ka jingli bat kli nga ka jingkran bami aga social media aga taga siba ai tingkren di MDC badan buram jingi kong Magdalene as Maulong ngana kalian junga kumu Secretary ngamdon geno ka jingsnyo ban pendrem lade ban kersyani kata jingkren jingi kata ka personal issue lade ka jingkren simat ka personal opinion jingi ka theo ya ka mood ya yung tip andre ni kiba syong masa angne daki spa senam ngampat yo sio kita ke kentin ke baong pria jai bendrem ki boy ki mikir ki kasih ngampat yo sio ikum kita kumba ong i General Secretary juga amka laong bangila don nadu kita ki Himashilong adu bau shua benwan sensar kita ki British te kata kapeni bangi sutrai adu kata bangi sujan bat ngidon kata gajinya dai ke ba ya jan ya bat ki khasi namanya imlang ya salang kumba ong presiden secretary jungka amka ngila dai syong ngila dai kaju ka dok ka senam namanya imlang ya salang lawat hanono ka kamya ka kamim ka sensar right ka sensar kur ka sen hanono ka liang baro nya imlang ya salang te bai dai bat ka jingkran jungi te saastang ha gajung pakhat jungi ban pensyai bai dai bat jingkran tena kaliang junga kamdon subun ban pensyai halor ka jingkran jungi na kaliang di Karbi di badon hame kalia nyimdon ie ke jingsio longwe menum naru na maradu kapor juga Himashilong syobon ban di paren mulai don lupa ne rejala bu jungi den marne ga kadau bangin ki Shlong Karbi badon hapo jela jungi ngidon ki pirat ngidon ki kilongsan munsal ngidon ki rambat Shlong perter ngilong ki kun kerjar jongka Himashilong hatta por tahgin haus nam hayat dai spak sampar berlebu ini habas student list hamikir haga negeri kasijin dia dari student area baru ke belum gedung hok bandon bentalang ha ka district council kanyo laini ya ka engineer strike kum ki kasijin dia bedoro te de halor kane ka nungrim ngim se nungwei lanon noru ka kamjungi kalong bang internet ya ka sung san kum sipara nadu kum pangilong nadu mendai hingkai
hak itu kasi kabangir ke festival ini nila perlang ya baru ki parlok ki samla bat menjuru kinung mat jungi komiti MLA bat MLC menolak ketang la perlu ya ki sing barang ki bedon apa ka distrik jungi te ni ai ka burom lang ya baru bangim don kena ke jingsiau politics ya hak bade bat jingkren jungi kom Magdalene S Maulong belum disebut belum jungka umsning konstituensi ngem don kano no jing super kasong pat hai ban perkhat kamut negatif yano shano henry nakalian jing ngem don ke jing super ye ngaseu banyak tu bat kran ke jing sha bangi karbi ke badanaha kene ka jalabi jungi kata mari boy ngidon ke jing de ke bayan bat dikasih lahati kur ikha kasong hasungman ha kran kana katre kita hakam ya pam iem bat kalau pendon kan lo gajinya kerja haka kungkren ka kentin bat karyam kabet henry bat khot long kan keju tinanta tin marta ni kwa benet ya kata gajinya deh pering ni kum separa kum parlo persnam ngelap long parlo persnam lamar ba ni seni sopohoy ni don hari ini ada kurlo kum mengi kum kini ki kurbe kleng rompe timung terang romhang seklip untuk daftar yang ini di phoi ki karbi dimikir ni don kum dai kur wat ki kasih jung don mener ki don itu kur ting kunta ni dai ni lalong kita di parlo persnam dan langtam ni kwa yang bandon borbor kajinya ik kajing buro mar kaliang kajia teli kanang bangin laban lak barbor bandon kejing suk kasung san klem don no gajinya phar jan reune nongbe